kroma na adwasafo abedada de ho Ghana nenti ade chi na adwasafo ase yabɔ ne tirimutuo wangu waya sam abuza from mamu nyina makwaba e de ba Ghana nsem TV so but omo de so be like video no be subscribe to the channel no what turn on notifications say be next time videos of this nature eba also sabit makabina so watch the comment section ho maybe whom be from Mr. President Amejo so TikTok or comment section ho by be whom be from Mr. President Amejo so ko yin na edwum say that chi bia no e betim the new patriotic party aba power na ya bana Ghana fo nyina ho ato ko amamo we de e de to Sudan say man we need that chi bia na de bia me ka sem bi say amanyasom ne yeye no so wa mo ni anda ho a ho be chiro pa the moment I be hold the public office and say who say you own it a responsibility. I mean a sole responsibility to serve the ordinary Ghanaian. But I think say I do retirement nkofo bebree if you say a public office no more hold it. As a result of that, it is their sole responsibility to impact and improve lives of people. They have forgotten about that. Abushami chankra momi enko. Yenko ko video bi mra. Na video no we are going to take our time and digest the issues out of the perspective of the ordinary girl, not the perspective of Mr. President here. Women commerce is here. Yeni kroma na adwasafo abedada de ho Ghana nenti ade chi na adwasafo ase yabɔ ne tirimutuo wangu waya something adwasafo aya something yabɔ ne tirimutuo wangu Ghana police yewura muntaka aji data siadi adwasafo wunim de etuo baby etuo kokodu ayabo adwo tirimutuo wangu ni tiri ase onu kra se onam nyi onhuru ni tiri se we video ya ma ke video so ama ni tirimu hoho na de na chese enye abuba na emoja na wo ase mami kan se Ghana police service abeka adresse na enye emoja yo doctors abeka me so by forensic order ade your friend say forensic audit enye order say what correct me no you see ade asema adwade aba no ohunyanko afanko mi wo kroma professor kumada na se bibisa professor bi no wo na we ya ben mu mahama ben mu oba mahama ba first one eno okotwe ntro kotutu tiogu ni kem no ye minister no mo be reshuffle masa onka ya na onya media man omo ye forensic order no forensic audit omo ye forensic audit no omo wie se na onu an tutu ni kum ni kemu enti wonima na sa police ni na asemu yakọ ne wo no ofe wa bin oye tse computer ya hyehye na siwa aburu ni so na dwen no ofe asemu yakọtọ ne nim adwo ofin se jamonu ano no ha no ye nyina ye tikruma na omo be ya forensic audit ni be wie no wo de se wo kruma emoja kro e kan wuti aboba ba bi e faaye aboba e kan masa apolice for na asache omadwuma me sei me no mieru ye tikrom ha wo be hu ba bi e kwa akosi se parliament de na wo di bule ya ya nka ho hwe no we de wa no akorpoto wo de se ye tikrom ha me se me ma wo example professor Kumado Asahwan Mahama Breso onu akotutu tuobon kam se na omo ye reshuffle to fin se be reshuffle no e kro we ma yeti wo enipa bi ana omudi ntiti man pa te se ye wo usajmanom ene enkofo no ye party mpanimfo ya de ye huni ene ka mo ba huni bi aka masa asamna no aka nke masa badanya basa nkina aba omukwa asiye ka ye ka kwa wo ba kumase a sabe ye wo ff antonom ye wo doctor say donkofo duonom ye wo kese asi family pa obo mudu o de ye fa sanctuary back in strong beach obi ayi ko ma o mun kata e fa sa doctor donkofo jumpo de ni wa emre en sembi o wa bi a obeka bi bat o mun fa nya bi go e wa ya man kwa wo ho ye wo ff anto wo ho o sanji pa obo mudu na kwa me o ka obi a fa nya because party no baby e kodi ye no ani baby ababu du asai na MPP party e bi e kodi ye na party e kodi MPP for monsem MPP party kwa kete awu ke an tege se u kemu o sanji du tare ka MPP ban yi ti ekrani a u so so be so okay papa na me e friend bikai no bikai don't be bikai because discipline I don't know say me say sabi nyan kasa me chairman abonye
echi doctor na ne pa doctor na ne edi ni gina ho se kanea na ye doctor no na nduro kura na de mankofo na ni nyina ye wuduo no no wu Emma doctor na ne I want no senior gynecologist go for time the Rose Minister nie the Health Minister nie hey and I make us a doctor and in a while John said if you are for the book politics John career if you not how can I wait me for doctor no I am now didn't make up I mean then be careful better didn't arrive and it say obi so de adwuma ba akopɛ bɛba anase adwuma ba akopɛ no ɛbɛfa nkɔfo ma akoma 3 a na nka ya sempa and it obia na bɛkɔkɔto aba ɛde amasa no dewi na ne sa nipa ne baaya sa adwuma no ono kae no ɛne wontumi mie ɛne de ɔkeka ya ɔkeka nza akiri ɔba besi market na youth ni na ɛsɛ so otumi criticize aban no solid say papa wan kan sa nti kokko na kokko ya dwuma no na me adwuma no ne youth ne nya sa adwuma no ne yenye no ene youth ne ba bet na TikTok a na nkwasasem ko a no mutuo no mudi na ya na bibisa mo se nti Ghana no youth no enye dwuma no mo pe na de pa no mo hwehwe because who tifie ka se wonni adwuma ye ene nti na wujiga e kokoto abama adwondroma ne mahama and a John Dramani Mahama ba still and your mother Dana na woman the same thing and you know wound you know Sisia make maybe now 26 years Sisia 4 years back how many years oh 30 years me now we run and to be sound say dear na buy no yama wo would see me no when you're some fast Dr. Mahmoud Baumia already president now ben the mobile money aya Ghana card no kwano me solicit na mo even 5,000 Ghana cedis kwa me to me ko register ko bie mobile money to me the starting business Dr. Mahmoud Baumia ne sanu adwuma no Dr. Mahmoud Baumia ne sanu adwuma no ene me to me di me sika koto bank na bank for so I me via masa ye free bank da but me mobile money so enti me to me kokotena akurase cramp na ebia me save bank bit say bia Ghana commercial bank na me bia Ghana commercial bank no ma akotena akurase bia ke say Bank of Ghana na say Ghana commercial bank in ho no mo a metumi ayo me phone so na metumi dia starting business mobile money business wo ho no mo abra me nya pa na ma de ma dia sa akokoto bank na me run system me run it ye bibi me de me nsa ye bibi ye tna ho man ko fit me data ye ne and ice cream na o ka cho so be chama universities for na way etumi hwe nyame anim ka cha me say level 100 mo be ko school no mo kwa free for first year students me bisa wo ache di aban no ka cha say wo kwa ne kwan say wo kukuru sika de ba no because for bag na bra be wula school ni no and aban ne say na wo ba this wo betua na wo konya sika no wo he na wo de baba betua school fees no na ache aban ne pe sika wia na wo wasan refine wa ade ama nyanse wo mu ni say ade no me be school me nya sika no mpa betua 8,000 10,000 15,000 na 7,000 me nya sika no mpa ma eni nti me be wura me first year ne de min wona ka chama se mama min tua wo ba ma min tua sika no me mla me wura me be wura mu na semester tie first year no a minim se me second year ne de school fees na na aka me hu kwan a me ma me no betumi afọ so asunya support me me tua enne yase wo ba wo sika na no na fa ba be tua sika no wo first year school fees plus hostel a obeda na wo be ka che we say ba wo miane na trofo na wo mahama dalega kromfo awi gonja kromfo wo gonja awi balawo atro nyina ahene John Dramani Mahama ba be ka che me say yanju ni
What me anya kukudrat me akoko gina UK. E de letter akoko to ana o ka kire manfo say omo mmra Ghana omo ti UK omo mmra Ghana na adwuma buo Ghana 24-hour economy ye adwuma papa ye bisa say 24-hour economy na UK for mpo de na nka ne kwa so ka kire UK for because UK de sika omo gina modu ekesese ga be ka kire Dubai Qatar Bahrain Kuwait Saudi Arabia omo Ghana kwa kogu ha ya ma stranded omo na sese wutumi ba na nka odi play be suo nka South Africa so ene da no si mu de bia ye ka ho asem oman we just yenim oman issue ayewo ko ye hwe ne ma papa na adan kwaku for Dr. Laji Mahmood Bawumia ye de ma oman we a any 2024 elections eko eno ma Dr. Bawumia e den e de kire Ghana for me ba we ni we na meya mamu na abusia na ke ye nsem pata de yensa kan serious so in fact oman bi timi ko borrow oman bi presidency oman bi timi ko borrow oman bi say leaders are KBA the new patriotic party the leaders of the party KBA borrow omodom kwa another African country to cause development there. For the first time in the history of the country, we have generalized free senior high school. The word is generalized. For the first time in the history of the country, we have active drone delivery systems. For the first time in the history of the party and of the country, yetimi enya active and well facilitated health facilities across the length and breadth of the country. Agenda 111. We may say impoyen because the agenda na the person here number of hospitals the person is because of time. But those ones yetimi go and see how they have been operationalized. And then me look say we have some of the hospitals in fact, yeah, equipping hospitals not all right but because of political tantrums and political gains, me look say yeah, hospitals and they go sana no me say. It is a Kenyan you say na no me nyina be ya. It is a scan kwa kede was say botumi we say oh, I mean say we say people for akonfo. Name ma akonfo ti ma sacrifice discard to what their hospitals dem ma so mo ya akonfo. Akonfo ti ma facilitate me say on be fund free seniors so mo ya akonfo. You say enye Ghana for dey bi. Na fe na tables na 10 afi dem mokeke kakaka. Why are they shouting? Obi ankara no ntum ne nko no ho. Asofo no mo nkoma no ntu we dey asofo no with the greatest of respect omo nkoma no ntu ne nko nyina ho. Chief imam for the nkoma no ntu ne nko nyina ho. Politicians ne nkoma no ntu ne nko nyina ho. Marketing men omo nkoma no ntu ne nko nyina ho. Obi ankara no ntu ne nko nyina ho. 2020 due then we will know the way forward. Yeti kroma obi so ono oba ono the credit scoring system beba mo so open konketenkete. Nanze bibini na nkasa de se bi ye bibia yanketenkete ya adwen yanketenkete ye bibia ye bia invest square ye yanketenkete. We want everything in pieces. We don't want everything in bulk. Adi asem kra ni. Obi ma credit scoring system also open konketenkete. Obi introduce electric or electronic bus systems, most of them konketenkete. You see anyone? You people chose policy. You people chose music over policy. Then you tell me ho papa na fe na mbusu wa kire me. Me na wo ne wo sia kire me sabi me na me ko ka kire Rajon Dramani ma say o mema was come to Butuu one. Ye wa ha. Digitalization ye start say ye mo se da bi. Digitalization and to kinki. Nti mo pe kinki sika. Nti amamu papa na ba o mo ma mo kinki amamu a ade na mo kam. Ye wo krom ha ya. E dey Rajon Dramani mama ko gina say and can form gafun catch up say oh gafun dey oh na mo dey onye kinki na mo hia digitalization bia e na gafun say okay me beto aba na ma boom mo to aba ma kinki government etimi am say dey ko ye kra dey menu na to me hu letter bia yoko for chro ye eba council of state member Butuu region na me say fiam eh Remona Chapa ya hype ni say we ye can say Israel train but the issue is true. Okwe ni letter now was say council of state member no we former staff emanam one which is never true. Onya juma oda and onya juma oda amanam one for the first time nam one I post. Oh yes,
na mo aye post ya no catch obi say nipa ne boa o